Kinong tre jongka Meghalaya Chera Cement Limited MCCL hapo kalama jongka Meghalaya Chera Employees Union menta kasengi kila penlong daga basyong kelain mungor hakmat ka office jongka MCCL Shillong ban pensngau ya ka sorkar halor ka jingshem jing ka jongki na kadaw baka sorkar baka dang penslam ban pinki imbiang ya ka nika plan. Uba Shanlang Dingdo, Presiden ka Union, habakran shikilat pathai khubor uloong, ka jingdawa na kaliang kinong trey, kalong baka sorkar, kadai ban siw tulab man ubnay, ban siw shisin lani lai benay, ban pinki imno eka factory, ban pentrey kamno eka voluntary retirement scheme, ya kinong trey ki baladai ban syong thait no nakakam. Isa, ni ngidam kada ningpor, bangin poy kada umupot ang iwan dengan kapisi dan susah, agyo di kata kalau pengidawa ya kan itu normal unrecognized salary. Namang isutu bagar tulog ka bangingiyo tang ka sostan malak sir lai benai dan sir sabdai. Jadi tahu ada mengikuti jengkan bagi kan ibu-ibu dengan kepol kamu tadi bangles bikin tu mengikut abang kan hari ka bang ikut. Isutu kalau dangi up ya kepol dengan faktor dihadu bahkan daya dan kita implement bahkan function biar services. Lesti kan bu ikan ini kan. Tiga baar tu ka bangi wan cepat ani ru kolong bani bu anak kata ka kajung pentai kampung buat ya kata faktori bagian implement ban function bu memang suku ko mangi ong ti nama tidak kan kadi kemarin kadang kan minta orang bandle ya dari urusan aju ke poro banai ka production ka ko kapor na kalian ki machinery sebab tu ya kaman power ko makalong kapalai pan kalong ba niladawa kerti ban implement no ya kan ka BRS scheme kumba kajulong hi nama musuan kadang ki scheme harga kan new kila implement yang kami area scheme bayar itu ki nongtai ki belanja di jadi ki belajar poi sekali itu MNH untuk kama kila ayo scheme te ya kan ni ganam pak ban ai ke jisa ki bapaka namang suku ngi nongtai kan ni ka isu ka ba bede ban kan ko afar ban implement kan ni kampat ka pi writing kalau duk mentangi ngenom la ban ai ka klian saya kan ni ka mentang namang suku ngi don hak ki level lain tali ki level ngidon ki committee ngidon ka executive committee ngidon ka general council committee but ngidon ka general body committee united ni ko mangi ongfi ko mangi long ha ka do dong ki long fe ko mangi ongfi ngidon ha ka ju ka je tali ngiru iko ya ka government but tu ko ki wi party sung ngi lagi on ka pot support mangi ni ka sabta ka dang ko coalition party ha ju ko te de ka dang ngi ko aba UA ubi dan usi ubi unsiem me kan ngidon kam vote ka mot ya ki ya authorities kamot na kalian sorkar bagian penuan ya kan ya akaju ka level bagian sim dengan negara kalau bang idon ya ka executive committee idon ka general council committee bang idon kita budi ya kan lu kebentar ke biadi ke isu jong kinong ni ngin ha banyak discuss wa dan ni salah satu nada kini dawa jong kim orang let's say kampadon kanu ka kon dan ni kampadon kanu ka respond na kalian ki baro khamtam na kalian government kantor negara di dongci tungsta bagi ini relevan authorities dan ingin continue ya kan di semua sosial. Kumangilong ke union ke jungi ke dai kabot kadai ka white flag. Mangisu tu di ba ide ginong trai gimang afi. Ngingim kuat banong ban kawang mau ya ne. Na mangisu tu hida ke jingat li ha gawi kaput. La kalong na kanu ka sai. Ngingi don kambe ya ke junong respon manuan saka kami jong kejadian kalong naga banta baka di bandon ke reaction naga banta kalika ikwa ika positive solution ya kai gaban kita wakman kumba kalong mentahi ngi suku ba ka lai tadi kipon ki bara ngi dawah ni kalong baka factory nang ta ka ni ka pending jong ni ki dius ki bagi nong kri mentamo la sembak ka sapun nang ta ke juga por dia kamot ka ini ke MP BRS scheme ke bangi dawah ru kerti pang sutu bagadon ke jing tenjuk lesi nak iwai pat kalian gumang sopi ndengi ke bangi sutu ladi kolong ba ngidong kerki gumalakan menne kolong balada sibu lada ubri mentah umyo ke ba menmiet ladi mestep ke banja ke jing em ke jungu ke juru lada ke kolong kumalong ke kali lada ke kali kan mla bania kem dak the ke betul jadi kita kadang ngatakan sutu so hakum ubri ke ba em la kalong nak ke level lu ngidong kam kerki ba kinsim kia ya kan ke benta ke bangi kinong trai jam sosial ni tingin na kalian ke union suku hingi ni tak kinong trai namaga bangitsim ya ke dikit tri na ke benta kan ke offer ke kawan negara government kementai 8% juga ke offer ke kawan government isi lembagi kot kubuat ki mau bagi newspaper tindai kembaga hakajekan ke mot kampadon kan ke statement namani suku ba ke benukong ka kejunguan jong ka
factory yang tiga MCCL tipo ke Berlino nang bagi report sing UI hanko kalong ga kadon ka agreement ga bede bat hima apren ka hima mamu bat ka hima soalnya dia kan ingin kuat dengan tersia na bagi ketika benta ka bamde bat ikinom pre den rengan itu pin ada kat poi hadu tau put balada kawan kita join biar ne akan ulo kadon na se bene frame ka mo ka kui party baka government ni la dingin haban bu rupa artli gini gini kita ka ban ko ka safety bat ka security bat ka wi ko long bang haban tengor bhana mar bali ni don ya ka wi ka ini namar hakor bangi apor pal establishing ni ka factory ngan ka MCCL kani kini on kala khala ka bade na ka banta bangkit panba nang ya gini gini kumbaga yo iru ta kani gini iru kadi ka architect ba kayan CWF nang tabak ka top apo headquarter ka di apo mapai ba apo gali dede na kita kada ula dangi pentia amantai ka diti tikam jong kayo dapat kay galaway pat ng ginawtay benar MCCL la kalong suara ni hapo